You pray. Muzanira. Okurigirra Leo Byansi ori chairman w'abashomira hishomero rya Kizara Primary School nagira ngo mukoro go kusima nugwija kubaho ahabirabiro na mushanju byo kwezi ku 12 ko mwaka ogu kandi namanyisa abantu nabebembezi kwija bakabakwasa okureba ngo batiraho abeje combeko ecyo kushomeramo bakarugo mu kushomera omubisha bagaruka byeberago mwe no mubare herekere ku rugo ministry tworeka ngutorabiro wa chairman RC5 ngutushaba ubuyambi bwa renovation kandi chairman RC5 najya renovation te kandi ekizimbe cyo ahansi cyacu ruhu kikwetaga renovation kikagwa cyaho ahiguramo batigarho ahansi bikondo tubironde ekizimbe cyabandi za mwanya mwe ntwantishaba ministry yegarike Geoffrey Tumushabe or headmaster w'ishomereri nagira ngo cyombeko cebi nabena ecyatwirwa muyaga habero 20 byo kwezi kwa 8 ko mwaka ogu kikaba cyombekerwa bazire omwaka gwa 1956 obwo barkwejon sa emitene mingo So kongito kuna shitamira n'abazire twicerizana abana aba bagera he baba bari so ahaitu bakwasize nimwe bantu bashomeramo konko mushana kugurukuzwa kuri nyuma hari echo yakindi abo kugira ngo hari amabati mwena nishabangu government tuyambe at least etombe kiri kizimbe iki abana barugomo ombuwempe amwe na no mabati. Who is our heavenly father? Hona Tumushabe nagira ngo bacwekerenteje bwa nyuma yo kutunge baruha okurugo ministry ebyo bwegese yarukushaba chairman wa district ya Ntongamo okoresa sente za school facility grant okunduze combeko nobwo kufutaho buryo kiti kikaba repairable so ni cetagwa kombe kwa busya Children. amakuru gasha kwa Fred Turyakira Kabango.